Karbiang long rong supir lu tok lang hin kapaprang dun penangan dulu bunta rong surong bor arlu along KAC kachari Jasmine Primary Education asai kamabang RDKP kabedar jok nonpu anta Karbiang long arlu tok lang hin kapaprang dun avelang lang iktha bangsu school hem kodaksi longri arlo kaching thorang thek ke dolo KAC Primary Education na hin jong si RDP pon pe pulote ko puson pensi tok lang hin kaching thorun thekbo KAC kachari CM tuliram ronghang mai thaya long kading jiber a quality education ko dak lo ka theklong KAC CM kachirai methang asai ka mama jong si thang kaching thura sai deng ponun e pulote kapre asai ka maphan ko pilo kipudun po aho sochengthengta constituency ke parlo jasame inglong arlo athoi hidiso hawaralong ke do Hidiso Sikari be English LP school ahem kidam tang suri hini rathi aningkansi pangni ponglo bonta than bangatum methang chedamang besi rongalo thek muchora resort ma phan tangka ke bibensi hadak kachali osomara tum phan loba thansi aho para than bang bangke methang ahemalong ingni lun pensi bainong bangke chodeng bomlo lasi bangso pu thak ni litum apherangke bikrom teron hin penle klarda galam the arju ponona Dom Karbing Long live kelang ratum don pini nil tum Karbing Long live pen ladak soseng thenta constituency ke parlo pon jasamet inglong arlo hakopen ke do Karbiara ratum long sidolo ladak isi manghume me mate jinjin so me alamu si nil tum Karbing Long live kelang ratum man patili poning tung lamang lo ili tum education abang sistem bang ke mesen nang ji lapen lo charlie hin ili tum khise me paprang pon nang ji puka lamang ning je bom council pe samen ning je bom education minister pen chenglong education iem tum san ning je bom sitame ahok pen lamang ili tum akhe tum ilong ri long kौन सी इलितुम स्कूल का डेवलपमेंट कौन सी स्कूल है हम सीता में लो चार्ली अहिन कौन सी का डेवलपमेंट लाहे के इलितुम पेनांग अन रंग रूप अजो के इलितुम थेगलोंग दाग सोंसे थेगलोंग स्कूल के लॉकडाउन अहुत अफ्रांग में सीता में लपुसों सी बीरो फैगरो सोंसे पिंचोंग दे सोंसे थेगलोंग स्कूल डेवलपमेंट अतंकाना के लिए पेंचेंगलोक स्कूल रेगुलर मास्टर तुम पेंचेंगलोक पेनांग अन लम की इलितुम थेगलोंग लासी लदाख हिदिसो लोंग सीता में लबांगसो हिदिसो इंग्लिश एलपी स्कूल लगे 2004 अनिकान सी लबांगसो एस्टैब्लिश बोलो सीता में लदाख मास्टर तुम irregular mate kebang ve lapen lukethana hin kepang kre vi ajoini si daga sumar tum bangke moirui butiki mo so si dang plang lablo sumar Hidiso rong ara tum pen ke than pona tengke Hidiso Sikari be English LP school a principal Dhoniram Hansya bang ve pinama kachubi pon assistant teacher of handa bainong pi pon peda joksi labangso Hidiso Sikari be English LP school asahem aphiong prit dang asong si thek pon longrong dak klem dun bom pen Master tum stami kibang visi ong muna. Da assistant teacher TV po. Angke dormaha ki pi pangpri via joini claim kledat titilo. Pas ki mesen he pas ki claim mangke. Master bang ta paisa ki pi mesen pen. Da ke thana tum ta mesen lo samalda thek soy lo. Angke apian ke lapu hala teacher bahani do kok lo. Hainat banang pa pinang inat bang pipe. Inat bang pipe inat bang pia masing ke than bang vedat lo ki non bang ke lockdown check long ke lockdown check masing ke non bang ke na ho school ta ave school ave ko masing ke hala than vedat lo master ta chi bang ve school hem sta me ajak ta ave non desk ta ave bench ta ave ajak ta nang le school ma hi Karbiang Long Autonomous Council hin pen than bang hoi ke pek ve ka bang school hem chedam desi kaprek ingdeng ner kep sir kep kacharlia tu phan suri hini ke thom ki bi pen lo ka pathan toya than bang phan kopia pot si KAC Primary Education asai kam kelana bang pu tang sai ha hidet lapuson ing sai ha he pulote Karbiang Long arlo quality education chimman unjima lasi mai thaya long alam pen kaning je chot quality education kalia sai ke claim pen kapaklang quality education abangsi Karbiang Long bangki kenangji den rong pen bikrom teron Karbiang Long live